angka pangkau keng ada karyawan majama yero karyawangi majama si salah tu cara nama majama narekon ka punggawana tatumitai aku tuh narekon ka punggawana angka punggawana tatumitai contoh aparat desa apa mega aparat desa kapang angka pak lurah tatumita ki woi pakasingi tu jama-jamangi ipoles tapi upana made pak lurah loki istirahat isi loki maleu kisi makotoni asangi sampajang ya sangi ihsan makro narekodei ulei makar idi mita pengalat alena mita ki seolah-olah nita ki makanya sampajang Allahu Akbar matan tu maka dia ini takapuaku harus upah kesini gangkanir matata dia kita salah giling Allahu Akbar wajuna yanu wajuna moro partai apa kuy Allahu Akbar nabila bintang talu bintang aku uluna apa kocak konna annang imon biloto kali sumajai matu ka muka na makro pemangke pikiranna jero atau labino fang Allah taala lampi-lampi ni kafang ngali komelo ki pala tu bicara ila tu subuh di kafajana ye apang kong paka pengacara kamu pacara padi dito gaga oh ye ya ko chau ki bu apo maki jangan sama tindro apa niga matindro dia oleh canindrara setiap saya ceramah mesti ada baca canindrara nomor sedi pajapi nomor 2 yaro hadiah na tahu kumang kalinga ceramah ye pataru bicara ta cede insyaallah nare kumade cenni tentuangi tatuni fahangi talle isi uwai kuni mundur madafi ki mabiasa reko talle ni isi uwai de nagaga manyamar risadding salain na fangulli na fang Allah taala maka dia agama tak nareko itapu yasan na fuangi tenri akinna nareko ibaca rampi-rampi na fuangi aya-aya na tati uwai matanna nareko tudang ni cedalena matuma ni ngerrangi dosana iya tutu mapahang asanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Sininna tuma-tuma labiku andrang itu papayang silasurang malabiku yang kaya masir kong Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada loni may naripakas si payment tepeta ripato na ipayment tauta nanni ripasuko at turuta loni wasewata wa Allah Ta'ala nasabayan na yun ni napasuko ko rito papinyaman na pong Allah Ta'ala rilalan na atutong takman iya rutubuta nawiling po ang Allah Ta'ala akulin sabak na sabari na kuliki pakidoy pasui pajukay tulan ro alikasarata bapak ibu bening ilota milo ripaki puradi na jaji naya kana sabak si turui ilo kulina po sewata melo ki mania ki melo hadiri ki acarai si turui si bawan na fuilo po sewata gangkan na kajadiang detanya tu idi pun nasewa napasuko ipapinyaman na korito nasaba ang kana natanangan ni korito tubo alusuta ritalay tepe nasaba yakin dan percaya bapak ibu denenge dega tepe ang kay maketcheng ritubuta ritubu alusuta rilalan na tauta yakin dan percaya deki galing na yun mungkin kita masih ada sibuk di rumah ibu-ibu sibuk di rumah menonton main HP dan sebagainya. Nanya kena sahabat tepe bicara ilulumanang niya. Terutama tumatopo makunri nasalaiwi sinetron na nasalaiwi iyaro live streaming na ko bolana nasalaiwi ring light na mangujujok ka mamiraja untuk masih tepe na. Bagaimana bu? Makro ga bu? Kayakin
Andai kan makada gara-gara urusan lino minangka ki hadir ekwe na deni gaga. Tapi karena iman tak tahu tak ripong Allah Ta'ala gangkan na ilulumanang yaro urusan linota. Ripasuk ko tapat ang ni na sa bangka kama kiris salawa lol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yede igaga fajana tuli madararinga ki asawni. Taniya asogiran na pala ka kinabita Bapak Ibu. Taniya abatiran nelonga kinabita ripong Allah Ta'ala taniya. Maging taniya asogiran abatiran na pala kinabita. Napaham makda akbatireng asogireng hanya sementara. Kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Matandre pangkat tarilino belum tentu matandre abatirat tari sesena puangi. Si tandre-tandre na pangkat na sedih anak po na ada ma Bapak Ibu. Ujung-ujungnya pasti pensiun. Si lampe-lampe na titel na sedih anak po na ada ma Bapak Ibu. Ujung-ujungnya almarhum. Yakko makunri almarhumah. Yakko bencong, deko bisa makadaga. Apa dua mi nafancaji puangin sisin rupa tawe. Ar-rijal wan nisa. Iya, dia kapat tengan na. Ada kong kapat tengan na berarti kasamele-mele. Kita coba nih. Oleh karena itu yang diminta oleh Nabi, oleh Rasul kepada Allah, set di bawah. Peko carana nawerikit pong Allah Ta'ala asalamakan riduway wanu walinu nan ni akhirat. Nareko salaman nih, kamami ulungan. Menderita di akhirat sudah jelas. Nareko mapadiki okolino ang kamatu batasan na. Magampapak burana. Nareko kasihasi kirilino ang kamatu batasan na. Nasa magi roda kehidupan itu berputar. Hari ini mungkin kita hidup melarat, hari esok insya Allah bahagia. Nareko makaresoki. Ya minak ko geso melodoan apa pura melodoan matin rumah talu, ay gaga harapan. Jadi ini Nabi tak nafaham. Yang diminta oleh Nabi adalah bagaimana yang paling penting dalam kehidupan kita. Hikmahnya apa? Napa guru ki Nabi tak narekomend lodoaki jangan setengah-tengah. Ilmuiman ni lebih utama. Atau Nabi Allah Ta'ala. Malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Set di pangkaukeng ya engkai malari ada resisi na idi togi bahkan suku-suku lain ang kami mahasiswa na sampurologi ta narekode na sampa mameraja ko masigi okko bola na mameraja narekode na sampa mamauli okko masigi okko bola na mamauli ondro na pujinna maka nabita ni gini gipojika man ahabbani nigi pojika angkai mati si bawa ka di surga jancil Nabi ta kana ma'ya fil jannah na sabab mati di akhirat ripasi bawa matoy hataw angkai si poji wattu narilino nareko wattu narilino si poji si bapak gosip matu ko akhirat ipagosip matoy matu son romano ya ko si poji si bawa pak balu-balu na si pumoto matu ya ko si poji si bawa tu na poji kalas yang isampajang si pun romoto matu yang kuna puji matu si bawa tu puji lambu kiri imangin dari kuma berjama sondro matu. Jadi tentukan pilihan tak mulai dari sekarang. Loki mewah si bawa niga mati. Sebenarnya dia pernah tamat ceramai. Muka dia mau apa ye? Apa dia pakai yang kami hormati nonang Jadi nasabak mapa mula pura isa panite alhamdulillah kesempatan kak mapi concat telujang. Ya ko cauki marengkalinga leu maki. Yang penting aja galeso. Ya Pak Koleso kini kami ro ceramai. Paling atu panitia na manibawang. Ya ko panitia na manibawang pajeni maceramai bagi bawang ni bipe leso. Yang saya muliakan, yang saya banggakan para guru-guru tak tokoh agama yang tidak bisa sebut satu persatu, pemangku adat, pemangku syara, ada pengakuan rekode untuk putasi di serta. Yang saya muliakan, yang saya banggakan Bapak Camat atau yang mewakili. Yang saya muliakan, yang saya banggakan Bapak Lurah atau yang mewakili, dan seluruh tokoh pemerintah beserta para jajarannya, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, terutama majelis salawat. Semoga tetap istiqomah menebarkan salawat di tengah-tengah masyarakat. Yang saya muliakan, yang saya banggakan seluruh jamaah dan terkhusus pengurus masjid Ahmad Yani, Masjid Ahmad Yani, spesial untuk alina kakandaku Kanda Husni. Orang yang pertama membuat saya menginjakkan kaki di kota Bone itu alina beliau. Meskipun
sempat kak pusa nasabab pakai kak Google Map. Tapi beliau luar biasa, najempu kak biasa songko recah. Unangi sih betta jengka nasabab magai letu ni Google Map ko masigi jadi betta jengka. Riolo na betta kah? Ya. Terima kasih Kanda karena memberikan kesempatan kepada saya. Meskipun saya sebenarnya orang Bugis tapi dewa apalah ibu nih. Aku iya gado-gado kabu. Saya lahir di Paris, Paria dan sekitarnya. Dan besar di Sulawesi Tenggara. Kebetulan nenek itu orang Panlima, tapi letu aku kira dan kita tapana. Apa mati nih sebelum jaji kah? Ya, kubur namanya. Ya, orang boleh si polo. Dan alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah seorang istri, orang bone juga. Alina di Mondri, orang Pumpanua. Alhamdulillah malam ini mendampingi saya dalam dakwah bersama ibu mertua. Apa nita ko pamflet maka dan ke Bupati Baruna. Ternyata ya diralat jadwalnya jadi tidak jadi foto bareng sama Bupati Baru. Iya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj. Dua pangkaukeng mabiasa dibetuangi sedini. Isra beda, Mi'raj beda. Makanya biasanya itu Pak Bu engka balihona pamfletna flyerna Isra dan Mi'raj. Kenapa berbeda? Karena memang beda. Pada ipal laleng tapi beda carana, beda bentuna. Isra perjalanan datar. Tetap dalam bumi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itallai Isra. Dalam ayat dijelaskan oleh Allah Quran surah Al-Isra ayat 1 juz 15 surah ke-17 halaman 282 posisi kiri ya sila day mondro gampai yuka lengkani. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Mapa mula pega puang minal Masjidil Haram latu pega puang ilal Masjidil Aqsa. Anasah ditellak ni Isra. Ayat sa Isra ipal laleng ni. Beda ipal laleng, beda man laleng. Nareko ipal lalek ka atau makada ipal lalek ka jokka alasan ni bone. Berarti engkau bantu ka, engkau fasilitasi ka. Ipal laleng. Ya ko makada ki malalek ka bisa jadi sendiri. Ipal lalek ka wadi jadi alena panitia contoh, alena panitia na jempu ka oko bulat bola aku. Lega agak wiseng, pokoknya terima beres sampai di tempat acara terima beres semua. Ipal laleng nih. Begitu keadaannya Nabi. Makanya Quran surah Al-Isra ini menjelaskan makanya ipal laleng nih. Mapacing ipuang Allah Ta'ala. Ni kalau puang Allah Ta'ala puang ia pal laleng ngengi. Beda si betuan nah. Ipal laleng si pal laleng ngengi. Ya aku makanya ipal laleng ngengi berarti angka yang bersangkutan dijelaskan di situ. Berarti puang Allah Ta'ala pal laleng nih. Apa sebelumnya angka makanya mapacing ipuang Allah Ta'ala. Penjelasannya, ini kayak sepong Allah Ta'ala. Ya sengi puang Allah Ta'ala, irupa laleng nabi tak makruh. Napa laleng juga pega. Mapa mulai Masjidil Haram, di kampungnya nabi tak di tanah Mekah, letu di Masjidil Aqsa, di Palestina. Kira-kira, untuk sementara jangan bicara iman dulu. Bicara pikiran yolo. Apa iman? Biasa na pakai Abu Lahab, siba Abu Jahal, Abu Hangus, Abu Gosong, iman na pakai biasa. Nah, coba gare. Mata peki kira-kira nareku nabi tak malalengi mapamula di Masjidil Haram joka di Palestina. Jangan dulu bicara iman, bicara pikiran dulu. Yakin dan percaya maka ada kide. Degaga mata pe. Nasabah apalagi watunna maka dari penderita tapat tafsir hanya sebagian malam. Artinya sebagian malam bena si wenini engkau maka ada sepertiga malam. Coba. Maka mata pe mimeki. Oko na bawa bone ko onrongi to malala jok ko ajo perbatasan na bawang ade no lipake ko si sepertiga malam ni ya nabi tak tanya maka ada lintas kabupaten lintas negara tapi coba kita pertama tepoy mak bicara iman maka ada dega ga mustahil nari ko pang Allah Ta'ala puilo nasaba pamulanna ayat maka ada memang subhanalladzi asra mapacing pang Allah Ta'ala dalam permulaan ayat ini napatugeng kang ipong Allah Ta'ala tanra arjasi wagenna Isra. Kemudian Mi'raj. Biasanya Mi'raj nasali pandritata mapamule Masjidil Aqsa mendre di Sidratil Muntaha. Jadi asa Mi'raj. Makanya biasa maka daki Isra dan Mi'raj. Ada tujuan Nabi tak melo tarima siddi farenta syariah ya temma kelebina digagap kelebih siaga igana perintah syariah na panunno puangi melalui Nabi Muhammad
Pertama, sahada. Nah, suruh kima sahada. Ya sahada nareko pura ipau tanran na maka tama ni seleng. Tanrami. Maka seleki, tapi belum tentu ki matapa. Yeah. Makanya tuh Pak, patarekae maka daya manan na seleng to matapa. Angka seleng matapa, angka to de. Yeah. Sahada. Maaga pinaritan laki to matapa. Lanjut. Nareko pura ki masahada. Melo kita lah to matapa pakade isampajange matapa nito tapi depa na rireke kita mapahang depa katalu tuh aku menurut istilah tareka seleng to matapa to mapahang ya ko tanggana mabiasa nabila guru tama kadai syariah tareka hakika ma'rifah apai tapi nareko taunna rupa taunna talui selengi matapa mapahangi nareko ijamani sampajangi, ijamani puasai, ipaloni sekke, nareko angka pale masagan risese tamendre ni haji, berarti ireken ni tomata pe asalna, tapi de ireke itu mapaham. Maka nanti itu mereka ada, de manan na tomata pe angka manangi letu, bahasa lain na letu to angka letu fahanna. Maka dewi pepatana ogi arae patasufu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, biasa na betuangi pandeta apa hikmah maka nigi majapui alena angkatoni tu majapui puanna angkato betuangi maka nigi pahangi alena angkatoni tu pahangi puanna aga tanran atau mapahangi to letu pahanna tanran atau letu pahanna magampang nyerita dena na cengari wi abbati rengi tanna teke ni ulawengi tanna tampai arona nasaba awatang nasaba talle isewai lesangi sewa niga sewa la haula wala quwata illa billah. Ni gayasan kembali ke surah Qul huwallahu ahad yaitu kuata talle iri sewai harang iri duai mustahil iri talluh nareko materi atita maka da angka maberi ajap-ajapang salin na pong Allah Ta'ala tapakasing sahada tapim abe salada tu bapak ibu day seding alita mapaduaki abe salada masamang yanata umpamana patama rumah sakit puri pandri pabura kudu toloel lesu ni matu bahagia ki tanay bali bola makutan bali bola ta makarwi majap pa nanata bu majap pa ni beneng di upatama rumah sakit de pa na sehat coba perhatikan kata-katanya beneng ni de natama rumah sakit de pa na sehat beneng de upandri pabura de pa na sehat beneng de ukompres lindrona de nanono pelana beneng de upupu galuku de na mega udupa ini bahaya berarti engkau mabere sewa sangadina wong Allah Ta'ala. Iko carana pala nostas pasandre ko puangi alhamdulillah alhamdulillah baraka pulir pong Allah Ta'ala kasi upinong ipapura saudi aro apa sandre ko sa makadan neneta na iya ritalae ata macay sandre engi ridewatana niga de na sandre ridewatana tanni atan na puangi atan na linoy malam ko ba bicara neneta cuma mega pat di mundo salapahang nasangi sandre tongang gangkana nasapa puangi nasapa ko la Maria, nasapa ko la Che, mita baliho moroko sa iya na po ang Allah Ta'ala. Pasandre si balihoy. Padahal, yasan nga mapasandre, maparewa, mita ki langi, araja kosan na po ang Allah Ta'ala, langi, iluan na nadigatian na, na hindi masigit taribandingkan langi, nadigagang kanalupo na, tapi megatian na sa lihong, maga, may toki marutong. Turo si bosi na, di pa, payadareke, makay bosi si. Iya to mapahami, agi tudit, musti, masikri. Nakana pala bosi maraja na sa alhamdulillah. Arya ko sana po nga latalang kanaya sa busi na di ka matawayasi. Jadi aga gikanay mancaji manang ipalolo dosa sama gay mancaji sikiri na naya sikiri na lolo dosa. Ya pwede biasa na rupa tawe nareko tikai gore, pelana pak bosi matu, bosi si. Ye macomo melo makojo, ye makojo melo macomo. Ye maputewe berusaha melo mabolong, ye mabolong berusaha melo mapute. Akada malika sa libawan na pala. Dia memang agak cocok. Unang mo korona ng urampe ko daerah Bone Matolbe sa nagampun na karena sebelum kesini ada acara di sana, terus saya kesini. Upadangi maka dari turu patawe mawatalada ki maresi racing. Coki racing kendara atta, tubutai racing, tega sama racing, mompo ni matu anina, bosa si mitay na cheko si milo pabichuki. Matu maka mumuni timunna bosa si mita na linga si turencong. Mabara pada timuna pa baluladang. Isa-isa. Bu, Bu,
Ugorei kinasaba makunre biasa na makoro burani jaramon kabingkili kilalina makunre mi sakarufa kiduna penyaingan na milo pamancungi operasi si makapo ko na operasi si gangkan na rupan na si di rupa plastik maneng na tuju jo kabuting watu falla makalla rupan na pamagi plastik memang mi lo si pacaca isadanna macaca isadanna milo paratay tapahamo madeci angka tu amanana agamata paparingarana makanigi-nigi mubay sulaiwi mubay bentuk ya angkay pura yuringi po Allah Ta'ala de gaga onron na marada sa ngadin na naraka milo mopi ha di na ipakasingin niro magariting uluan na melo si papalurui gangkan na ang san jipi-jipi biasa kami to ko sa luma dubu pada kay jipi na jipi siruntu kapakap salongnya kada untuk agero nasa untuk mapaluru gemo Ustaz Muhammad na jana justru oko tu makasih kini tapuangi ye barai se di pabrik ye tu motoro pura metoni na suka Jepang maka makko tanre na spion na makko modelet na sedal na makko modelet na kana lapo na rukana makko lampu no kwe tamo ko Indonesia sedal na lari nonno espion na tepesi na taruh bicu maka magi mo konco di maka na sengaga spion melo doang magi mo paturong sila na maka na mabila ganding ni pada toni di narekoang ka motoro maliki motoro na pala turi bolata ipasangay kap auto kira-kira cocok dia na cocok na sabak rangkana motoro kap na auto maka to nyuruh patawi napasuki pengalatar minta tajang dalam bentuk yang paling sempurna aja na tarisi racing watak kaleta ini contohnya waktu nama meraja nabita pura ni urusan na di TV jalan-jalan ko malaikat Jibril celengi neraka celengi suruga na celengi neraka aganita makunrai kami na mega lenaranaka tapi aja mata masara namun ini mega nak tanya idi itu yang yelo banget tuh jadi pura ni aja mata cawa-cawa makan aga namun ini cek deoko idi intinya apa kita sama-sama berusaha untuk menjauhi segala larangan insyaallah nareko ibelai mui aga na cangi puata na pesangkangi puata dia na patama ki magampang itu sitongan itu makunrei Pak ayi bulan yang meresa kita masuruga megalada goron-loronna ya ko makunrei nareko puri paboti cede ni bawang maturu ri pong Allah Ta'ala nanya surona maturu ri perintah lakir itu yang madecenge bawang nareko jaji dua telu pale najage sirina keluarga wali-wali sirina matuanna sirina matuanna salah saya telu suruga ni ya ako idi 10 pasul apa burane ijami ni Andre lahiratta ijami topa Andre batitta saliungi pangali bedda saliungi pangali rencong saliungi pangali waju nareko majelis talim beneta cicila wajuna 700 yulang apalagi kulo meraja le masigi le warnana musim memaki koni fema le situ warnana wajuna goro masigi le si warnana wajuna coba ipakasini atau malabino pang Allah Ta'ala jadi nabitta dipendre tarima sampajangnya kenapa sholat paling utama karena sholat mampu mengendalikan seluruh keburukan yang akan menimpa kita. Maka dewi neneta naya sampajangi pallawana pangkau kemajae ritubutta. Bahasa kerenna tolak bala. Tolak bala maka apa bahasa bonena? Tenne itu ya tolak bala, patolak bala, taruh ki kalu kutuori tugue. Tenne itu patolak bala, taruh ki kalu kutuori mimbarai dari kosejumai. Engkau tuh fakiro. Sando kole pengaram apa guruangi maka nareko melo ko nasalay abala mabila abala kula dia tutungan mo TV ko kaluku tubo nareko sejumai patiwi li dili masagbu na pamutaro ko pekay ko tubuwe perpatange natanya patolak bala itu patiwi abala manang ka patiwi abala Ustaz nareko dere kalukwe engka pa motor mabala nalapoy janji lada mukpang dali ako dito na sipo itaro si ko mimbaray ko jumay nahalangi pagkataubay taro narekomelo ki pakka de patola bala pakasing sampajat tak jangan pang Allah Ta'ala nareko makkat demi sampajang insyaallah mabela balai ya itu biasa nakan naki abala nakan naki susah nareko ipigomi sampajang nareko pakka demi sampajang mabela balai mega tahu mas sampajang na pegomi sampajang mega tahu Pak maka ni kana ya reke mana nyaleta pabicara ni talina tumarengke ni talina ya sange pakka de sampajang na pegau sarak na sampajang ya rokon na sampajang pura na pegau masu saliwas sampajang angkay napalli sempajan napakada biasa bicara tarika maka ada jenne teluka sempaja tepetu biasa yang kali ngapu adi patarika itu maka ada pegau imbe itu jenne teluka sempaja tepetu tapi nareko salah pahang tahu nak kicingi tarika capa otti nak kicingi lasa kutu biasa salah pahang
jene taluka sampaja tapatu sisima jene sisami mas sampajang apa yang nata maka da sampajang memang ujaji sisama roko sisama sujud na jaji lino lolisa na dia roko dia sujud kami mana lino jauh sebelum Nabi Adam diciptakan kami mana lino Pak Bu ni gamon rangi Izazil ni Izazil penggawana setange ni kapong setange iblis ada na monroy aga na jama masom pamataru coba yaitu iblis rio lo makasih ngampena andalang Izazil asana angka maka di sisa butong o kolabo na tanay de nang kanepu dosa namoni si kalicha namoni sa kecil zarra sa kecil kuman tidak pernah berbuat dosa de nangka suju mataru masom pamataru bahkan maka di pandritata de gaga tanah na de nang kanonre suju yaitu Izazil termasuk kampotai kurmanon dari suju magi pala na itala iblis cerita nama aku ye cerita na waktu dia pernah janji Nabi Adam maturu di Allah Ta'ala ye Izazil sisa butang di kebun natanay maturu ipendre lagi pertama lagi kedua singkat cerita sampai lagi ketujuh dia gak dosa ibu ya dia gak dosa ibu pakutanan bu siap tahun ini suju angka 50 tahun angka to 40 tahun aku itai angka to 20 tahun angka to kapa 70 tahun dia pernah dapi ko Izazil sisa butang iya irekannya leta siap tahun ya suju siya gato ni dosa pa pole Izazil sisa butang suju dia gak dosa na mancaji iman na malaikat di langit pitue iwerengi pangkat tania pangkat jenderal biasa itu jenderal dari sesi napuangi dia kan itu dari sesi napuangi aga boleh pangkat na Izazil al muqarrabun marperi pang Allah Ta'ala luar biasa ipancaji ni Nabi Adam selesai proses pencipta tua Nabi Adam lengkap ni isuruh mani suju cani suju alena sama gay maka di bahasa keren na aga wala suju iya senior alena junior yeah. Aga wala suju matandre pangka aku alena maranda pangka na baru-baru ibu aku roy cia suju gara-gara parenta ciami suju penghormatan dari Nabi Adam ipasuko suruga na ilanti lisa neraka suju penghormatan ya ko suju asompangang na jama iblis denang kana langgarai pakutanana parentana puangi koy di Pak Bu termasuk tomak bicara parenta suju ada suju masompaga suju penghormatan tentu maka lagi suju masompa ustaz nasabab pang Allah Ta'ala suju kita nyana Nabi Adam tapi yang kamu berupa to matana ulun apa sujui berarti tega kira-kira malada lah sana iblis atau rupa tahu ini na jawab aku masih ada kopi bolata aku mau bahan pertimbangan makanya sholat itu bukan hanya perintah syariat biasa tania tongan ni maringan kita tapi luar biasa pengorbanan kita na rekomelogi pakai dai Pak puasai man rasa-rasa pitahang ilupue dekai nanya cina ina fasue magai tanah mapamula mumpuna pajarang letu laguna pajarange puasa ye seke warampara palau haji warampara pa kesehatan pa sehat lahir sehat batin sehat dompet napi udi menre haji tapi sempajang dia kamu adalah maresa kita tutudaki maresa kita dan lewuki maresa kedo watakale tak pareng arab bangi pakai hari nyaman dia kamu adalah tapi maga pale maresa itiwi maresa ipapole nasaba di panaletu kifahang yaitu maresa Pak Bu ijama nareko de ifahang ini gama parenta aga bisa na parentai untuk niga parentai kita lu nareko di sebawan nih magampang kumakadaki apa itu salat wajibang ustaz cocok tapi de iman nama kada yaro sampajang wajib de iman pajak najama tuh de iman najama angka fafahang ifahang iolo ni gama parenta oh kung Allah Ta'ala suruh ki mas sampajang tanne ustase ya ku ifahan ni kada kung Allah Ta'ala suruh ki isapa sinigir kung Allah Ta'ala yur kung Allah Ta'ala pancaji ki ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun ana sayana sinin na rupa tawe magi na rupa tawe yoli tanya tahu ya ayuhan nas sinin na rupa tawe nareko makada kung Allah Ta'ala rupa tahu coba kita lihat isi ayatnya ita lisanna sambunganna musti nareko makada ya ayuhan nas lisan nama itu ayae napiseng yang rina kung Allah Ta'ala nasabak ya tu rupa tawe kebanyakan dia panafahangi kuanna tapi nareko noli tawe nareko makada kung Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu pasti lisanna isi perintah syariat nasabak ya tu tawe nafahani kuanna makanya siap terima perintah maka tuh coba ya ayuhan nas wa'budu itu nakada ya ayuhan nas kutiba alaikumus syiyam apa aga guna nih gora rupa tawe isur puasa na dia panafahangi kuanna iyan itu nulis pajok puasa sampajangnya haji sekai dan lain sebagainya nareko nafahang kuanna lisan apa sampai apa hang pak dia nama bela apa hang coba maka itu pat tarekai ajak masum panareko dia mupahang lisan na nigi masum pan dia nafah lisan na pupulin rona makadar utuna alama sia-sia na lolongan
dalil yang dalan na ipatreka capa uti. Ya cuma sempajan na fakiri. Maka mari ta sempajang depo bisa lisena. Mari mas sempajang depa kama pakidoi. Mari ma sempajang depa kama bici na soni na bici ko fuang na demang kalingai. Asawani na fakido ko fuang demang kalingai iko to ni cakido. Ega habici na fuangi. Ya tu urat tama futewe pak bici na fuangi tu. Masih mandi nare ko na chat mopi magani ko ma video call ni mare kamang. Video call di maresa ni dena galaleng. Ya kalau miss call mopi kemungkinan napi na cek nomor itu maka aktif mau faga. Ya aku makan nih mereka mau panggilan video call ajan. Terus pumani barata pak nasuhin terus kampung. Pak kita matata, ma biasa matera ma kue kabur nih. Pak bicin no po ngalah tala itu maka deh toba no. Asam pajan no. Magai ketupat kita mau biasa tuh mamalolo mana satu ma kue awe solokan itu masa mau aspal. Bali bola mo masa bene mo sama warnanya mo junang iba. Iya biasa mawata sole, sawani mawata joka nakanala sa utu, Pak bicin na po ngalah tala itu kade. Aja nanti muli masigi Pak guru-guru aja yang utama di masigi na sabah aja kamar matu ya pemata masigi na reko yule ko. Ipasa po makari pa kampung la ilaha illallah la ilaha illallah napa ita masigi atau malabi na fang taala sampajangi magi na sampanya cerita ustaz magi na tanya lengi na reko meraja Pak Bu musti sampajang na reko ka pacara meraja mauli na cardita berarti sarundangan itu apa aku mauli berarti kelahiran nabi ya aku meraja berarti sampajang sampajang itu na sampajang perlu apa namuni maga sogita, namuni maga cantita, namuni maga batireta, na rekodega ka sampajang alama sia-sia, iponi malempue. Wasang kailon na makada, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa sih? Apa gunanya? Aro. Tanya ustasi makada pakai longi. Apa kata tuh biasa na rekoma pasti cara manustasi, ustasi nak murmur aja namu lipi mehiro, mau atama singgung. Ya na po ada kasih, na tongeng, ini tuh maja na rekodega ya na. Narekolina mangke iya itu wadi ya kung kamaya na dino wadi no ko tuma bicara na magay ko ang Allah taala mabicara alina mapalatumi atau malabino ko ang Allah taala sampajange pallawana sinin na jae pakutanata makada kitu kapang agaya sa mapakade agaya sa pego apa onang itasinggu tutu makade mapego ya sang ni pego sampajan nangi pego isampajan nakabawa miliman Allahu akbar wa selesai pura sampajang najama mato najamai pego sampajan asanna. Ada ko mapakade sampajang iponjoki bicarai napakade i jenne taluka sampaja tepat tu tiga yaseng jenne taluka nare ko ma jenne i napicaki limanna dan seterusnya pura ma jenne na jagai manang rolando ale pura angke na kana we jenne pole ridosai itu sejenne taluka gangka pega na jama gangka tamana suatu sampajangi pura ma jenne isaw nangi atau mengaribion nangi. Nah, selama pura masang payah mengaribi na jagai mana yalan ro alene oleh ridosai gangkat tamana isa si matu majenesi na jagai si matu gangkat tamana subuh matu majenesi na jagai gangkat taman lohoro yayasangnya jenne teluka tanna makadap majenne de panamarako jo kasi majenne de panamarako jo kasi majenne pacapu way sana itu pacapu way na basu limanna na bicaki limanna pura majenne pura masampajan na jagai limanna de na sambara na gata-gata ngagana tawe na reko tanya nunna dena po jimala gana tayo nareko dena halala apang katonga tu jeto deni samere halala halulu nalulu manang kaliki kaluku na manang aga istilana mundi topi hitay yang penting masoy sulis tengah malang bace babuay iceritangi pacala kubur na sakwa sok pintar biasa no gamate sisan na mate napi gurang batalangi ya laitani kuntu turoba aga pi bonyo-bonyo no kubur na to ko gora padaliba itu pabu sedia na muda mamotoro ang kato palipang nagade di ahelle ko okoro pekayo lolang kumeray ang kasipin sebra operasi sebray mapamulay polisiya sila tu pamareo pang kanang kamana kurmat tajeng maka na muday puwet mondito itay jago mo akama bala jago mo aka standing ang kabang mondito itay jago kano balik labay latulang pumeray palipatongang palipang stop ang kasim mo ang kapa esteng ka na motor mo ang kapa madi mahelleng maka mani bawang beneng wisaki ang kato mga koy pa ay mahelemi manapole bulay aga pinare koy tilan ni mako matoy gora panritata asam pajak ki asidak ka ki pasusag kata pego ki amala madicing maka deta we pa monrito pi tay isan na mate ang kanila mungkar si banakira CS TV palu-palu ang kato TV soal tanya po soal ujian nasional tungan ni 5 ba nomoro na tapi luar biasa pakutanan maka de mungkar oh iya naga itu na lancu memang nih pokoknya kok di siseng ini
Maka deh masam pajang mako de mari masam pajang beneng ibisang katong kikwe mungkar na kira masam pajang memang na riolo nah ada pi selesai no makwe kenapa karena sebagian manusia ia na pakai tuo akalanna tania fahanna coba gere jadikan sholat itu sebagai kebutuhan upadangnya santriku upada biasa mahasiswa makadaka dek aja mu yakini aja mu pancaji itu sampajangi kewajiban kan biasa tuh kita SD biasa SD ki biasa padi maka itu guru agama tak sholat 5 waktu adalah wajib ternyata nareko makro pikirata ma biasa nakutui ki mas sempajak pak coba kali palete pikirata sholat 5 waktu zakat puasa Ramadan adalah kebutuhan bukan kewajiban sholat 5 waktu adalah kebutuhan bukan kewajiban maka nareko kebutuhan ma periferiki pakasingi ifego ina makasing gangkan makasih itu alat tukenna aku tanah kabu aku ndasi tanai iro kewajiban atau kebutuhan kewajiban atau kebutuhan iro kebutuhan nareko engka maka ada kewajiban berarti paposan nabi Daud itu kebutuhan gangkana nareko makura berata ko bolata masih rasiala ngatita masoli mademo ki masoli LPG mengaruh ki dia ke LPG balu pusing ki maka sebab pikiran tak kebutuhan bukan kewajiban makotoni sempajangi nareko maka ada kebutuhan insyaallah nape batawi Allahu akbar ya pian be kuta ya kong pasti tamat bici maka deko selesai iya kan bilang kepada pekerjaan kita jama-jamaku melo ka iolo bali pangolina puaku mondri piko itu tapi nareko maka ada kewajiban terkadang mako bani tanya saya nape bang sholat adalah kewajiban, kama tena sanapi makama wadi maki masebo. Sholat adalah kewajiban, sirakani matu na sanapi masirakang wadi rapi gangkana mapari-pari lesu bolana pas letu babana masigi mabari selengi mange. Selesai pamakai, maka kewajiban yang penting ijamai selesai urusan. Maka itu agama ta angka tur ya sepasong pakalukulupa, angka tur ya sepasong pamabilang-pilang. Ya saya mabilang-pilang aku bahasa aku ya dia nak pakai waju. Dia pakai waju. Dia sepasong pakalukulupa. Pasumpa kalukulupa jaji wipakkolina lesangi lisekna ika yaseng jaji wi wajunna mapacingi pole najisi wajunna mapacingi pole najisi lahiranna tubunna tapi masumpai Allahu akbar waramparanna ning ngerang Allahu akbar lengi ning ngerra jama-jamanna ning ngerang Allahu akbar magenero anniku deto karena mempesuali Allahu akbar tadeng cilla apa itu kumas sempah jaki napi itu mampu mana anu tadeng aku tuh coba praktek itu nareko engka tadeng anu tak asam pajaki napi itu mampu mana tapi mampu na nafagala-gala iki Allahu akbar oh yaro nangi cilla aku madan aku yo nama di apa rokok macam tu rokok napi kiri kini mataru apa magi ni ka pompoy setange pompoy ipakasengi peko cara ni ngerap Allah taala dengan kayitai ya gas tolat tuh ustaz macalado mo cerita maka dai ko Allah taala ya tanya memang sana yang ngerang tanya sana apa nareko sana melo yang ngerang mali-maliki ni ka pura memang untuk Allah taala dan engka Allah taala laisa kamislihi syai'un dia pada-pada dia nawadi bayangkan maka Allah taala oh mapake tapane mapake pada dia nawadi agama paling ngerang maka dia agama yang pertama ya sengi mapalempu melisar na sempajang ya narito alita yolo pamaka itu agama ta ya sengi agasana mengerap Allah taala nareko samanna nita ki Allah taala sabadele mita di aja ni pakai nomor sidi nomor 2 nah kan nomor 1 itu yang dikatakan ihsan ialah seolah-olah kita melihat Allah denok di magi marisai yang nomor 2 nah seolah-olah Allah melihat kita nah yo di mur nareko angka jama-jama tabu supaya magampang ala kaleta si Janni itu tak tahu Deva agami tala cona tidak mi bawang ini ya tetokah angka pangkau keng ada karyawan majama yero karyawangi majama si salah tu cara nama majama nareko angka penggawana tatumitai aku tuh nareko angka penggawana tatumitai contoh apara desa apa mega para desa kapang angka pak lurah tatumita ki woi pakasingi tu jama-jamangi ipoles tapi rupana made pak lurah lo ki istirahat kisi lo ki leu kisi makotoni asangi sampajang ya sangi ihsan makro nareko deyul lei makar idi mita pengalat alena mita ki seolah-olah nita ki makai sampajang Allahu akbar matan tu maka dia ni tak kapuaku harus upakasini
Gang kanir matata din na kita salah. Giling Allahu Akbar, wajuna yano wajuna maro partai. Apa po Allahu Akbar, nabila bintang na tallu bintang ako uruna, apa ko cakon na anang imon biloto kali sumajay matu ka muka na makro. Pamagay pikiran na. Pero atong labi no fang Allah Taala. Malampi-lampi ni kafang, ngali komelo ki pala tu bicara ila tu subuh de kafajana. Ye. Apang ko pangacara? Kamu pacara padi? Dito gaga. Oh iya. Ya ko chauki bu apo maki. Jangan sama matindro apa? Niga matindro dia lagi canin rara. Setiap saya ceramah mesti ada baca-baca. Canin rara nomor sedi, Pak Japi nomor 2. Jero hadiah tahu aku mangkelinga ceramah. Ye. Pataru bicara ta cede insyaallah. Narekomade cenni tentuangi, tetoni fahangi, talle isewai. Kuni mundur ada fikir. Mabiasa reko talle ni sewai, de nagaga manyamar isedding salain na fangolli na fang Allah Taala. Maka dia agama tak nareko itepu ya san na fuange tenre atinna. Nareko ibaca rampi-rampi na fuange aya-aya na teti way matanna. Nareko tudang ni ceralena matuma ni ngerangi dosana. Iya tutu mapahang asanna. Tapi nareko irampe san na fang Allah Taala na sepuah. Wis semua itu. Mengaji tahu biasa-biasa mi papina jinna tatandrewi. Bapak Ibu, maka dia tuat upan namang kalinga ki baca Quran adik mana kasih ke ati takiru namun cede. Berarti mati cayana Nur Muhammad. Cayana Nur Muhammad. Nari kumelo kirampe cayana Nur Muhammad malampe-lampe situ. Sisanya yolo. Apa cowok nang nih? Itu Nur Muhammad itu maka dawat di karama kelada. Pamilata tuh sumpah-sumpah Nur Muhammad. Bahkan nala Pak Japi diberilu Allah Taala Nur Muhammad apa majak-jaka kawali. Dia nak koro tanya tujuannya ya roh. Tujuannya itu Nur Muhammad ipake napake makita tahu Muhammad napake makita rupa tahu Nur Muhammad napake makita tahu. Si sana tuh. Na iya ambo na rupa tahu Adam alaihi salam. Na iya ambo na tahu Ahmad. O kule kuni Ahmad mumpuni resang ni Nur Muhammad. Cayana Ahmad matapa angka makan sebu 200 angka tu makan 10 cahaya. Sidi kami nama tajang na talai patarekai Nur Muhammad. Yana tu napake makita tepe Narik udiga tepe berarti mati cahaya Nur Muhammad. Atau nabi nufang Allah Taala insyaallah mamuariin kau tu femang lepas untuk ipang Allah Taala nabi sambung bicara tayewe eta paringaring maka narik kosil untuk ipim maka ada biasa tu gangka ki pembahasan apa jangan sampai berulang kaya ko macara maka upuji ko berlanjut mapamula a bila tu z ye insyaallah mamuariin kau kuat tu narik ipang Allah Taala narik aja pajapang lahirang nanya bateng napasil untuk ipim di onro maka sing nanya malabi sebagai kesimpulanna tajagaiwi sampajatta tapandre tauta nania tajagawi rupa tauta nasabak namun itu majapai tauta nareko malasa rupa tauta deto nasuku pasompata begitupun sebaliknya namun majapai rupa tawe nareko malasa tawe ilalang deto nasuku pasompata jadi dua pak tapandre alusutta tauta tapandre itu ilahirata rupa tauta sebagai janji ini baca nareko ciaki makarepu tapata aja natabaki bedda papan lope pakai bawah ni cenin rai, insyaallah. Mata pergi makan re, dia nak mata pergi dia nak makan re. Baca Quran, ya aku dia mulai maaf lah mata baca Quran, usah baca ugi, ya. Ye baca insyaallah. Barakana ayat na Allah Taala, ia tu olita dia nak kapuru, narik ko dia fata macua. Iya, apa aku macua ni tagi sok baca dia nak makan re, pak makapo mimen ni. Sedin na dia pa nak kapuru tapata, baca mimen ni. Narik ko pura ki majene setiap sudah wudu baca ro. Nya kelengati punya kang ipancaji cahaya tapah. Orang yang atita mati timuta Allahu nurus samawati wal ard sepu napa yusap aja sinang kamaka oh ya matoro kali kabacay day aflay day gagala sa uli kanaki mabila la sa uli mabila la sa jarawa dinare kung kato jarawa katabaca niyo insyaallah faja ya ko faja ya ko di baca muy paburogi supaya dena mega dita capu yang liap beda untuk galelak kita parandang iko bulay apa gato tuburane masuwan nile susubu ya aku tabaca insyaallah pura ki cemme koyo na chamminge tatome manni ala gaya paling cantita calita kya napa tatto kala ngati unya kang imala canin rara untuk buraneku aja burane na tawe wadi saliwangi tabaca nih untuk makunre padi aja di burane baca makunre nih baca intam borom-poron na Fatima wa bongi aja tak jauh aja itu dia ada letu cayana Nur Muhammad wassalepuri iya pa namaja tapaku naita lakaiku pakolingi lakaiku jalak kena tahu lakaiku
narik ko butay matanna napay sapo. Maka damagin ko magkacamata, wadi saliwang ni apa matanna niya bilang tanya kacamata na. Yeah. Nah, terakhir Pak Bura Lasa. Tapalamani ronange. Hah? Ni Umar rekan. Apa ku ulangi sih Pak? Pinametak itu? Iya. Season na. Ye, Pak Bura ya penting bu. Ku caki mapler donange, ina tapalai. Ina tapala penting lada ye. Apa yuk pakai mabura ya? Ye. Nah ya tu tanya toka tu ustaz lada, Sandro matoka, Sandro gimi. Sandro. Tanya tu Sandro patabu-tepu. Ye, paja nak ya. Paja nak. Lasa yang mana tuoi? Jarawa batu, jarawa makonya, jarawa malimpun remaneng. Letangeng, letang bisul. Aku biar nangis. Gula basah, gula kering. Engkau lotak toh? Ang gula basah biasanya itu ada luka. Niki ngasu jangan atau niki tau jangan. Ini mana yang penting jangan. Niki engkau lona, nore maneng. Penyakit dalam, kista nore itu apa? Mereka buktikan. Kanker tabe maraja, kanker payudara. Alhamdulillah pernah ada pasien dari Malaysia. Abu tangkisna, sualim, alhamdulillah dia kena seminggu lesu di pema. Ya, akhirnya tani tabacai. Cuma ko penyakit saliwang 2 paburana. Penyakit ilala berbuah sedimi, woi. Ye, woi. Penyakit saliwang yang pertama paburana siapkan itu bahannya lasuna cella malebulo cungke. Tak paham ah? Malebulo cungke, kamu beda bahasa tak? Yang satu itu bundar. Ya toh? Lasuna cella malebulo cungke. Yang kedua onyi. Ini mani magalupun onyi yang penting jangan kunyit tepung, tapi kunyit mateke. Ini mani magalupuna. Aja masih karung. Jadi pura onyi peleng kamiri. Kamiri, siaga bijus tas terserah. Yang penting tuka olina apa kota kaca selongoli isi tak talau. Tuka olina. Yang ketiga cipe lama cuy. Bahasa Cina nya. Cipe lama cuy. Bahasa Indonesiana benalu. Bahasa Cina roh. Cocok itu? Cocok nih. Daunnya aku dah yule malapi itu terlalu lampana. Ia magayala tanya to colina tanya to tuana lo tengana. Napa nareko masih madepungan nih? Di kunya nih di otai. Aku macam ki mapuro tahu tai. Aku diti sama puro bisa di blender, bisa di asana di telut-telut. Itu asal telut-telut sana roh. Jadi mana? Ya aku maki si buku ki aja tak poro. Ya kita orang yang lutu isi mundur Pak Burai. Aku maki si buku ki mending blender banyak pada sepuang aku lasana seliwung. Yang kedua Pak Burana nareko kata runtu ye, magampang mi. Cabe rawit. Aro bicung apa sewe. Mata sabonyo Tujuan naga nareko umpamana angka bisulta, anggaplah ini bisul kita. Aku mau di pabetu. Igosogang ikuro sampai capur lah ada cabai rawit. Ya ko capur ada cabai rawit nanti ngopang ke macam dia nak naik tambah isi. Capur dia pernah kena mana tambah isi. Sagi. Asu jangan makoto. Aku bekas naro gigi tanah ko mau di pabetu. Jarawat makoto, tapi ya usarankan jangan pakai ladang aku rupa jarawat apa man rasa ki. Pakai bani we tamatina kalau konsal. We tamatina kalau konsal dipakai untuk jarawat. 3 yasang, aro yasik langi-langi engka tukar mapica. Yala pajalota, napa yala isa kuang. Tapi baca matu pajapin aku rigosokan nih. Aku jarawat, ya aku bisul lebih bagus ladang. Ladang arunang ladang cabai rawit bahasa tadi kue. Ladang merica, enaro. Ladang merica, jadi pak betul. Bacana sih, apa nampi Pak Burane roh? Oh terserah. Bacana salawat. Wake up itu setiap sampai salawat tiup. Napa baca pajapin na? Pajapin tetuling budi. Salah baca ki, salah betuangi, wadi saliwangi. Bahasa rising al betuan nah, tapi bahasa Toriolo. Maswaja afi. Jeke jampinna. Saya cekek tapi jeke jampinna juku tanpa mulena narek komelo ki pa beturialei tambai fasu ya ko caki pa betui umpamana jarawa atau bisul caki pa betui lomi pa kepe itu sampai sembuh aja nih bacaan fasu bacaan ngi pacapurang la haula wala quwata illa billah nappa isepung okronangi paburana nappa ni isapui nareko ilalangi munro kista dan lain sebagainya kanker rahim dan lain sebagainya ilalangi munro wai isepung nappa ino insyaallah nareko matapaki makan rih pasare are nih pura jamai alhamdulillah makoni tiala si peringarange adang pengak nareko kada ku tapa salah tapa liwa age bu si sepi mage pa itambah sisa ya si sepi kacolingi. Nah, panas seding kami lebih kedua. Salawat wekaf itu. Bareng-bareng ya. Maswaja afi. Halo? Ikut calo ya apalah. Ulangi. Maswaja afi.
Jeke jampinna. Juku tanpa molena. Fasu nareko meloki pabetul alai. Nareko siaki jangan dibaca. Tutup dengan la haula wala quwata illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.